wathi gogo uyachitha isikhathi ngibaxotshile khonapho kugcwelile ebiza imizi yonke la usimama omncane wayikhona ebiza imizi yonke abantu azange babone lutho ividiyo yami khona kumntana lo lapha ngathi litshengise azange babone izigqoko kuphela etshisa usigogo lana kasasigqoko watshisa konke amasuthi ke sizikhwama ongcebethe etshisa ukujikela phandle embizi etshisa amashukela kodwa wathatha wonke khonapho ngisathi uyasoma amapholisa ngayali ku-clear wahamba ngathi akula nkomo ayithola lapho wabethatha imoto khona ngale emizini imoto yamala ngabatshela umpholisa khona oqatha wesilobile ngathi ngale report esigodini imphosa zangamphendula impahla zabantu abami wabeloda nakana amabhele vanisa wena nathi amabhele lawa naka wabethatha ilokuzeni imoto bephakamisa sigcwala lamadrama egcwele impahla ihamba esilobini ithwala kabili imoto kuyisandla utshona umvulo la ngolesibili ngolesithathu wabendlanda hayi amabhele nankana ngale ngalalithola vanisa wabendlanda nini yemabhele lawo ngalutho ubuya lawo